Dobar dan, kao što sam obećao, sada ću da vam pokažem kako veličinu od likova smanjivati i povećavati. Za početak da sklojim kadar upravo tu, a onda ovako, vidite ovdje piše veličina. Imate onda, ono ponudi 100 kao i uvek. Onda vi možete birati, na primjer, 50. Na primjer, 50, ona će biti manja. 10, ona će biti ovolicna. 700, ona će biti ovolika. I tako se veličine menjaju svih likova. Imate ovako smer, birate smer, a smer neka bude 90 kao što je prvo bilo, a imate zato isto i ovo. Ne vidi se. To su te stvari. Ako želite da, osim što ima kad hoćete pravite da maca juri pokazivača meša, imate isto, osim ovo usmeri se, evo sad ću napraviti još baš taj program. Ovako, pa onda idemo opet ponavljati zauvek. Imate osim usmeri se, idi ovdje do pokazivač meša. Vidite sad. Vidite, ona mene svo vreme prati. A vidite sad razliku ako kažemo usmeri se ka pokazivač meša, a moramo onda i reći idi 10 koraka. Znači tako to tu stavimo, i onda, evo, vidite razliku. Znači ona ima velike razlike u tome. Tako da, za sada je to to. U sljedećem videu ću vam pokazivati, crtati, u stvari ne, pokazat ću vam kako napraviti labirint. Za sada je to to. Nadam se da ste uživali. Doviđenja.